ko mingi on suka mom sakiti yidu don ko menen on gollude mini mo mari famille natu gol Guinée Bissau sa e kala fokkutu da ka informa famille be on minna ida yaado comme ça ida andi ko no be accueillir tam n'a pas fait ça bimbi suba ko winni o yalti herbi 9h 10h elle m'a pas appelé minor de ma fi hum pita golando go way vraiment so yalti ani la ngi kanko yalti urina mo ka hore moto ni boy na dum halduno de halduno a wondo yaade kanuko go wana ka sibe ma daade na ka sibe bien be ndo abe informu de anden o caga ko discussion tigi on ko don mi andi way erreur wadi ara kunzeno no molto à côté ouais c'est vrai mai non mais franchement bayna mo le fenande mi andata ko do wonno yotude c'est une autre personne o mo mon yotude tigi wondo ko wodi kam naba ma momo don c'est un certain Ali wondo en masse anda si so do ou pas min ko no mi andi en plus elle parlait avec plein de gens wonbe États-Unis wonbe de tout momo message vocal on nani monani kanko parce que nabani mo message vocal message on noga vocal jagadi preuve ji fo no wodi fo no wodi ko mi non duma do bande fo ala jettude la monani ma ko da mona no langido Allah si ko do e ñewti fo ko goto mais monsieur Bari may monsieur Bari Guinée Bissau mari men discuter no fayda kawre lawol fo meden discuter mo andi kanko tiri bawo e Guinée Bissau takko ka frontière no wonna don fayda ono wombe nu de combat des nobles do wana wudere futu wana yo futu men wolde de na gude futu woni do ko dikko yakke ye on si tayo ngandi nene mo yaadano e bemmum gude ton ma binyirabe mombe nga joni wattali dum manade kala be do déjà combat makonko bloqué tedo voilà men tawa kan ko bloqué men Guinée Bissau don mandi ka ko yata 1 heure de temps dimo dari mo habbi minimum ko conséquence ko a jabali wayna gollan sa yaltata ka sudu don ko dum fuddiyata parce que a wata yawdo ka goddo débarka ka goddo ni tum anda be anda idar mais finalement men noddi to ngabe arani mo o yimi wonati o ari o woni mais be andi be attibe nadu de dossier bapirabe ambe be andi wonde ma mi andi parce que be noddando be nya visa ma o yalti min lang andi momo anani ko kander audio to ngim kanko tigir mo fe pramacho ke fialla ndare combien de personnes tapotage on no fandi mi do fala yude do 300 ka tapotage tawi way bibbe bewbe be won men darde si tay non kala andu do way nene makko wi pati makko wi no cila tumbobo no burani be fete o tew modi ay sa ndara ali me modi menen commentori tapote live o modi na yo ngartu ngadi wobbe ngara no jodi no fuita njane no ndara men ngara tapote yeso kana varungo mojja voilà tapote yeso tapote ta ngabota wabeta yewtere de ngala yewtede do ami ya do message on comment faire tapotage message non landi message on taw grand arrêt don en tant que yallo maximum tapotage on ngara c'est bon modi iko jodi be fude njane be darota ko be tapota live on dum ko bewre tawa tapotire bewre partagirom bewre haray hande den do dendana ngal haray ko kana varo nodditi do bolondaji dim fu wondude koto alfara inoga e babore koto ankadi no ga haray min halama batata gido angonno do alfa fata ko ha hewti joma dossier haray non be wadi dewgal e nder dewgal ko andira den kon wobbe men ton surtout ko jiwoy dane woy golle makko yonni haray be duudi gite ha joni non haray dossier on ari o tawi hewti ko kanavaro transferi dum e hunduko farba sada lindin kundin gido jama njati ginelado ganyo seytan bi mo adna bugi aljanna tebbiti on haray non kadi singal yalti e serdu ngal naati e serdu ko ha serdu ndu wundo serdu kadi compteur windo yo 0 nder ton ma gonga kay yalta haray o kotirawo me wondo yewtude do nani en nani do inde mbudi buy 7000 € ko yewtete 10000 €, 3000 € ko yewtete pellet ko manan kun non o financier hore o sonnajo acca yewta do o wi'a dum do jente dey haray kala ndaro debbo pullo fuuta sida jentime ngandituda mari bandirabe worbe andita siko hore bandirawo ma dum do wadano a weltoto kala wondo arde to do jetta kongol mijito taw siko hore koto mun est ce que a weltoto no koto ma no finance debbo 20000 € mudere nde mudere ara tata ko kunzenu kun gite mu waydo min alamma wa bobi rawandu o alama kenken bobi rawandu en dare de to wi tenta tubun kilo podde ono wa jettude bengu goddo bobi rawandu beno wa jettude bengu goddo daroda inna jombay dewgal hore dewgal haray kana faro mimi do humbe hay mobe humbe dewgal kala yumirawo yawno do mariage mi yido yimbe buy
haray non dossier on kala mo yoy don ka baaw contrat wata o landu ko yawno ben ka mariage dum kadi ko bewre haray ko to meden jentima may pose publicité o landi tapotage o may 153 ali meden faala imde 200 nan o ari don mi wolantama Guinée Bissau comme den fois c'est bon on gagne mode golli ko hala détail ça servait à rien du tout wonema ben parce que ça warno o accio ya famille la Guinée be wonbe ka frontière bawo ari be jetti chambre ka ben don wonata don be jonnimo be ari tumbe jettimo be yaltinimo be jonnimo chambre go ka suka be wonno ono dilando e play nyagol wonne ba be yaltinimo minni c'est logique ka mabbe non kala ka be faala ko do wonirta min jon ko non de wadde suka o wondo Portugal don noddani o soit o trouvana hôtel ka yaha wona madu yaha wona ke daaje makko o kanko kadi nodditi la ngone la wo finalement il s'est mal compris avec la famille donc on wona min de toutes les façons ko soit ma sa nya no ko go suka hôtel fa dan yani ben mais ko juste dandi la ngolo de la ngokipi mo do no ande hare ale ko min tu wonno ka no abi ko wari bayo wari ko annabi mo ka hôtel ka ko no dum no woni no hare waral to no holan ko woni do wona nakimo min mo joni si o faala yogo la kursi ga ngabola don non ko mawo labbina na en kanavaru ko honto o wonno dum non ko Guinée Bissau ko Guinée Bissau o suka mo mi ko ndire mun ka famille on ka ben o wonno may donc o ni wonde ma do wona nakimo min mo no si do wona nakima soit mi nodda on suka don comment dire men dabana ma hôtel madum mi yaha ka jajira makko parce que woni la jaja makko ko kanko to woni mais sa ya yida ande kal wondugo le famille makko aya e ka hôtel o kanko kan nodditi lan kide mum oni lan joni c'est bon o wonay minimo problème ala ko suga ko discussion do nyande fayda à peu près ko yata 3 semaines la négocier de fiye tugal passeport am parce que premier groupe naadu be dum am dossier mabbe ko kambe naadi dossier no abola kandi ko wonde abola ngram ablay e ngari ha ko naadu da récupérer gol passeport o nga visa o yal voilà continue donc voilà menen na yilti to baaw na aller retour ko yeya non mi do écouter makko minu ma ko deux groupes non jentolanto minu ma ko deux groupes premier groupe na mi atti jonde dossier on ko be mo ini dossier on ko be monti mo naati deuxième groupe mo mi jonni on ko na mi sakiti wulitade mo mini ba mi ala hettude joni o wallam mi hetta passeport mais finalement mini ma be cokki ton ha visa yalti on non suka no dila ngoni la o visa hebiki après non woni 2 jours après deuxième groupe premier groupe na do dossier be no dila be ni la o kambe kade be ni la o visa hebiki mini mi andino déjà visa hebiki mi jabori bena mais bay be andi dum no be yebe yatti dossier on visa on ambassade be ani passeport me jogitim mi yei andi normalement so kanko so arino o ya ka ambassade o récupérer visa on ba ko kanko woni dossier makko ko tutu mais andi mafiosi on ça passe be a jetti dossier on me ngari non mais ya de makko ka ambassade fi hetugol passeport on be ni mais non passeport o yaltina no maka mi noddi ci premier groupe on fi landa gol ma su kambe jetti be ni la ngi ko don men joko cakani to ma mi hetti passeport on nyande o hettuno passeport kanko kadi min no yo ya passeport on kono mo jeli yobuno da fi passeport non kadi no mi yobal don fus mi yobu tout juste ko mi doa be concept mi wadi commentaire min dane lan taw bewre ka commentaire parce que beway na ko jel dono da be don andi ko 7000 man haldo total donc mi jonnino be au début 6500 1500 donc ko dingue di don mi jonni kibe dabe quoi voilà o kanko joni pigiri ya non passeport min mo sa ni passeport on Guinée Bissau tombe falsifié pigi di haram turke mam jeji man comme ça j'ai parlé mi wonni mo kala ko mo do mi wala talla ya fala ni adana photo passeport ko kambe be jonnu mako ni dara min ko mi jogitino affaire avant kon si ça correspond o ya non passeport o imme o hoti ka suudo wali o dani mi habbi 1 heure 2 heures 3 heures du temps lan habbi mi noddima o jettani pay ko wonno ko ton ko mi noddi yey findinum minimo artino ka suudo aduna minni honto passeport o dani wo hettima minni en halduno le sa yehi ka boutique don ada yiwde don ya photocopie passeport on adana lan ada yaltude ton tabe jonne ko fena parce que si be jonni ma fena don anga yalti ton kambe be nabe jonni ma gonga mi ngara perdi ni lambudi mi walli ni no mbudi oni awo kanko wo wurina mo ronki go watami dérange
Wendi ke. Si mi woli kadi mini si mi toni mo ta o ya fola wata alla ya fola. Ma daron ki tanket medani ko fula musu kesu. Maintu. Mi coupa ni mo billet. Le billet parce que par nonki bion ça m'a coûté 1200 €, disons 1200 €. Ko dum billet on coupi là. Parce que OK, Johnny abi ka 1200 € do men fala compte de somme. Kanavaru awadno mat parce que benabeno ka l'école ko matoto. Johnny. Johnny calcula ni men donc 7000. 7000 plus 3000 là on 10000. Woni 10000 plus 1500 do, woni 11500. C'est bien dit 1200. Hein? J'ai bien dit 1200, maintenant 1500 dit. Plus 1200, woni 11200 koto. 11200. Non, plus 700 Sénégal ba don foot di kono parce que din début 700 11200 plus 700 balles, woni combien donc? Woni 12000 moins 100 €. 12000 moins 100 €. Mat do wa Dakar. Mais din non kad jon daren 85000 kad fois 10 ta wara dépense fa har ko nyamata ko tawaka edum. Joni 85000 francs CFA on calculer donc grand hainde wotere adum manaki mo ka on hidani. Hari dun non fo. Wala kay di jon non t'inquiète pas t'inquiète woni jelu mathématique. Mais mi coupe on billet. Ko foti men mingol gereta kaka aéroport. Si 2000 francs CFA. Parce que o yaw ya yey embarqué mo be yobi ha heddi 2000. Oni wo hetta 2000 didi. O ya embarqué do piji ne oni wo kankadi ko passe makko ni o jettude dolle den ka yasinadi nder ton. O memini den gere. O affaire man jong Portugal ko no dilan. Imo sonka nalando benguma no sonka ya men kado yeto mo wadu do mi noddi kunjum ko pendant 5 minutes mi ngi makko le men yewtude la jeeju do mo minna mo wadu do yo wadu sabu mbudi ko mi dépenser kon tawar ha do ngo bonna na pijja grand si dengal to yakil sora ayo jiwo o ari no andi destination makko merci o fami non cartel yo dossier makko warno préparer nan no ari ay kun senu do kun tuma labi wo ko kanko ko no tigite min tuma labi wo kun senu meme andasi ko kanko mini tum o mo yeyi ko kam anmas bayo ariga ko anmas on woni ko ali innete donc o don andasi ko ali innete ou pas ça je sais pas le pas une kanko no innete do kadi ali no tawa audio no ga cartel audio no ga e jento to jeji audio no ga hari mo gram no sudoro ya botu masuma e kadi ay no ko nyalo masuma bro anta jo innudo do e bibe ngo a sofi dama may koto